Сиздер менен кайрадан мекенин мейкин көрсөтүүсү. Утурка Жалал Абад мекенин мейкин көрсөтүүсү бүгүнкү күндө жөнөкөй гана бактан өзүнүн адал эмгегин таап, үй бүлөсүн баккан дыйкан жөнүндө болмокчу. Бул дыйкандын кандай өзгөчөлүгү бар? Анын багында бардык мөмө жемештин түрлөрү өзгөчө көз сүйүнтүп кубандырган, өзүнүн адамдын ден соолугуна чоң таасир берген анар бар. Андан сырткары бул дыйкандын өзгөчөлүгү мына ушул бактын ичинде бир теше жер калтырбай бүгүнкү күндөгү мөмө жемиштин бышыргандыгында. Дыйкан эмгеги кандай? Анда сиздер менен биргеликте көрөлү. Жерде максатыбыз атам согуш ветераны болгон. Бак кылабыз деп туруп агамыз. Бу атам менге өткөрүп берген. Балам сен менден кийин бак кылгын деген. Шуның үчүн мен бак кылганмын. Bu baktı kılan maksatımız şu elge möme jemiş yetiştiriş için kılganmız. Bardığı şu elimiz jakşı bolsun dep. Mena kokangilaz. Кайсы көчөттөрдү экти баштаган? Birinci kokangilaz ektim. Kokangilazdan başlagan mana 22 yıllık kokangilazlarım var. Her yılı bolat. Mına o yerde bundan keyin anjur ektim, жаңа ektim. Alman ekkenmin büttücü bunu жаңıladım. Örük var, badam var. Bunun içinde bardık meyve-çeveden bardığı var. En ahırında köprak kireçe keltiradigan mına anarımız var. Emi şuman köprak şugullanıp atam. 18 yıldan beri şu anar menen şugullanam. Bir yerde anardı türü köp. Özbekistan'daki var mına ikinci tüşüm dep kalız. Birinci tüşümleri tergemiz. Bu ikinci tüşüm. Mına Özbekistan'dan ap gelip köçet ekilgen. 4 yıldan keyin meyve beşti başlaydı. Hazır bu anarımızga 18 yıl oldu. 18 yıl içinde 45 kilo kadar meyve kılıp beredi. Bir anar kança kilogram berişi мүмкүн? Emi bu birinci tüşümde bir anarımız 1 kilodan aşkırak anar tüşüm beredi. Hazır bular en kiçikleri kaldı. 800-700 gramdan болады. İkinci tüşümde. Bunu köyünce men saktabayım. Bu ana Özbekistan'da anarını köp saktap bolbaydı. Bularda haligi jukop jumshak poçak deydi. Bunanысы jumshak poçak. Bunu köp saktay albaymiz biz. Bu oşun üçün bunu köprak sok kılıp ahırında sok kılıp satабыз bunu. Kırgızistan'da bunu anarı. En karakayın anar deydi. Bu anardı ben hazır meseleleri körsetip berem. Anar bu pişkende özü açılat. Bunu her taraf terip alış gerek özü pişkende. Bu anardı manavı kün tekken tamamı pişpeydi. Muna tamamı pişip kaladı. Bunu saktasayan bolat. Bu en uzakka jete turgan где-то mart ayına kadar saktasa bolat bu anardı. Anar özü şirin bolup mana danalar kapkara bolup kaladı. Men hazır körset berem. Mınanысы mena pişken anar mena hut şunu singer saktay turgan anarımız mena mına bolat. Mınanı potom işte jarılgandı mana kün tekken eken jarılıp ketadi. Anarda kün tekken tamamı pişmey kaladı. Bunga öte köp kün tekse pişmey kalıp köpünçe jarılıp ketadi. Бул табиятында кандай эмнени жакшы көрөт анар? Anar özü mınavı sudu jakşı görät. 12 jolu biz sugarabız. Hasılı jakşı bunu. En köpü elder aslında özümüz anarda alat. Bunu saktagan gayam alat. Kırgızistan'dan Rusya'ya, Kazakistan'a, daha önce Özbekistan'a şu anarımızdan çıkar. Erta жазда уход baştalat. Mına kışınga gelip bularda jerde kömemiz bularda. Bu anardı kömmese bolbaydı, soğukka çıdabaydı. Soğukta bular meyvesini özüne hasılını jokatat bular. Жүзүмдөй болот экен. Atak özü жүзүмдөй болот. Hasılı jakşı. Bir nima tüpü jakşı 10 yıllık bola turgan bolsa 40-45 kilo kadar meyve kılat bu.
Mana jaş nimelerimiz var, anarlarımız var. Bular 3 yılda meyveye kiret. Mana buna o 3 yıllık anarımız. Bu mana meyve kılıştı başladı. Bunu 3 yılda meyve beriş oşunda. Bular 5 yılda bu dağı 5 kilo, 6 kilo kadar beret meyveni. Köçet kılıp ber degenlerge özleri kelip Karakayın dese Karakayın'dan, Özbekistan'da anarından dese anardan köçet kılıp beri. Bu küzge dağır gülleyt. Birinci gülü mene, ikinci gülü aslında onu şular karmaydı. Bundan taşkarı Özbekistan'da anardan taşkarı yani başka anarlarımız var. Bu da Azerbaycan'da anarı dep kat. Hem bizde azırak ekilgen bunu ellerimiz önce bilmeymi, düşünbeyt mi, düşünevi. Bu anarımız içi kapkara bolat. Mene anar. Bunu önce ellerimiz süymeyt. Özümüzü Kırgızistan'da Karakayın anardan jakşırak bolat. Bir yıl buna anarımız jakşı oldu. Bir nimeside bir tüpüde bu mına terip bütkenimiz mına bir tüpüde 40-45 kilo kadar meyve kılat bular. En tüşümü jakşı bir yıl. Mana kelip körseyinlerem bolat. Сатууда кыйналбайсызбы мисалы? Жоқ, сатууда мен кыйланбайм, хардарларым бардыгы şu өзү бакка келип алып кетет. Бардык нерсени şu жерден мен сатам. Мен базардагы анарларды көрүп өзгөчөлүгүн сезем. Атам дыйканчылык менен алектенет. Биздин ушул дыйканчылык аркылуу окутту. Биз 3 бир тууганбыз. Эжем мугалим болуп иштейт. Мен төрөт бөлүмүндө иштейм. Иним болсо азыркы учурда аспирантура студенти Новосибирскте окуйт. Буякта келип биз жардам беребиз. Иштен бош убактыбызда, иштен чарчаган убактыбызда келип, кишине дем алып, эс алып кетебиз. Буякта бар жок шарайыттар бар. Эме чай коюп, тамак жасап, подружкалар менен келип отуруп кетебиз. Anardan taşkarı dağı başka nimelerem ekse bolat. Anarda içige yer kalmaslık için mına yerden mına Pologorki degen kalampirimiz var. Bundan dağı jakşı düşün beret. Nar jagında açık kalampir var, Balgarski var. Bardık jerge ekebiz. Aslında dikkaçılık mene 3 balаны okuttum. Bardık jakşı jerde okudu. Kudaga şükür. Men hazır elin oğlum jakında бүтүп kelet. Menden keyin baldarım şunu karayt baktı. Daha halasa. Meni uyum özü bakka bir 500 metre nar jakta jaylaşkan. Ertemende kelip ot koyup, ot jakıp, çay kaynatam. Abette tamak pişirem. En son talanı, çayı, tamağı şirin bolat. Yok, men zerikpem, mehmandar kep kalat. Bagıt körgeni kelet, elder. Es algany kelet, bir-iki dostlarım. Otunda dağı özümüzden çıkanına baktandan kurgany şaktar bolat, oşulardı kesebiz. Şu hiç kıyınçılık yok, otunda dağı var bizde.
бардыгы эмгек Кудайды берген бу эң халге бейиштен чыккан мөмө деп нема кылынады, Курандаям айтып өтүлгөн анарзарлар, үзүмзарлар дейилип Куранда зайтун туурасында сүйлөгөн эң немеси ушу анарра хали Куранда келгени ыйык мөмөлүгүдөн белгилүү. Андан бу алги коронасын көрсөңүз, бу алги мөмө жемиштерди патшасы кошойт да. Манабу үстүдөгү кабыгы ям, ичидеги мөмө жемиши дагы бардыгы организмге шыпа экен да. Ушу атасынын кеспини колго алды. Ашы атасынын жерине ушу 40 сотекке бак тикип, бакты ар бир дарагыны ушу Өзбекстанды немелерден алып келди алиги. Бундайраак чыгып калса кесип таштап, кийинки йыли яна кайра алып келип, манабу мени 3 балам кичкине мезгилде алинака кичкине уюнчук челектер болот го. Ашынакы челектер менен бу кыз балдарымга суу ташыттырып, ар бир хал көчөттү астыгы эртең менен кечкурун суу куят элек. Иштен келип мен дагы хожайынымга жардам берип, кийин булар дагы ушу менет аркасынан кичкине балдар али менетке мээр койду да. Али иштен качпайт, Кудайга шүгүр. Али балам, уулум Россияда 6 жыл окуп, 2 дипломлуу болду. Бирок али суббота, воскресенье күнлөрү русларды, орустарды дачаларга барат экен да. Алги 2 саат, 3 саат алги мөмө жемиштерини дарактарына бутап 2000, 1500 акчасын алып, атасына телефон чалат. Ата дейди, үйрөтүп койгонуңузга рахмат. Алги дарактарды шакил беришlerini билиш керек да. Буга эми өзүчө бир искусство деймизби, бу эм алги ооба мээр керек, бир тарафтан билиш керек. Журналистиканы биз алги Кудайга шүгүр салкем 40 yıl şu özümü Taşkent'te okup geldim. Taşkent'te jurnalistika fakültetinde okup geldim. Şu özümüzü kesipimizde birinci mezgilini da işledim. Andan Жаллабад таңы da işledim. Жаллабад таңы şu hozrashotka ötkünçe. Айтмакчы болганым, şu дыйканчылык аркасынан бала бактыкта редакцияны берген мизерный акчасы үй бүлөгө эчтекеге жетпей, көчөдө эле кап кетет. Мени алги жол кирелерге, башкаларгачы, тамак өзүмүн кийим кечегимге şu Алла баракасын берип, şu менетимизге яраша астыдан дагы бир кары жерди дагы такка кетирбейбиз да. Хожайыным биринчи хасылды алады, кайра дароо чабып, башка кылып, экинчи хасылды экип коебуз. Биринчи хасылды картошка эсек, аркасынан түрүп, шалган биртекелер экенбиз. Али ашыкчасыны базарга чыгарабыз, калганын үй бүлөмөн. Şu мана Аллады немеси шүкүрүнө айтып отурупбуз. Бир халге чай сатып алабыз, туз сатып алабыз, май сатып алабыз, күрүч сатып алабыз, un. Калган бардык нерсе өзүмүздөн чыгат, Кудайга шүгүр. У йылдан бу йылга нерсе ташыбайбыз.